Hai guys, udah nyampe baru tiba nih. Jangan lupa ya like and subscribe. Jangan lupa mandi. Ya, jangan lupa mandi juga guys. Nah, udah nyampe. Terus mana Haikal mana? Tangan beja guys. Pertama saya sampaikan kepuasan dan terima kasih untuk petugas upacara adik-adik Karang Taruna yang ada di RW 12. Yang kedua dengan saya sampaikan Wah, anak-anak. Gue di Badung. Sok, tenang. Sok. Awas. Si Ani kan bawa dua. Aman kucing. Well, Bye. Manuk dah dia. ketemu jeung Ajis. Well. Mandinya tuh keadaan mobil, Bawa ya kan langsung. Nih, Raja Walina banyak, guys. Jangan disukan ya. Anjing, Pak. Nah, itu. Guys, maghrib pengen kenalkeun Ci Isa Rifta. Well, bye. Ya, pokoknya mah.
Malik nah salah coy. Coy. Datang lagi. Well. Tugong na to. Malaysia kurang. Semua. Halo guys. Betul? Betul.